Nongeye kubifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe gatanu kuri gatanu. Masisi ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo zirarira yo kwarika nyuma y'uko M23 ifatanye utundi duce twinshi cyane muri ako gace. Ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo riri mu marira menshi cyane nyuma yo kwamburwa utundi duce two muri teritwari ya Masisi turenga tune. Ni mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo hashize tariki ya 12 Gicurasi 2024 ubu yari ihanganisha M23 n'ihuriro ry'ingabo za RDC, ikaba yarasize abo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bambuwe uduce dutanu nk'uko amakuru aturuka mu baturiye ibyo bice abivuga. Iyi nkuru ivuga ko ahagana ku mugoroba kuri iki cyumweru aribwo M23 yabashije kwirukana ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu duce two muri groupement ya Kibabi ho muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru aritwo Cugi, Kinigi, Nyakigano, Kawere ndetse na Nkonkwe. Hanyuma rero kandi nk'uko abaturage bo muri ibyo bice bakomeza babisobanura, babwiye itangazamakuru ko imirwano itari ikomeye ahubwo ko ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa aribo bivanaga muri ibi bice kubera byari bizengurutswe n'abarwanyi ba M23. Ibi bice byaje gufatwa na M23 mu masaha y'umugoroba mu bitero bikaze byari byabereye mu bice byo muri sheferi ya Bashari, aho ni muri Mpati na Kivuye. Ni ibitero ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryari ryagabye kuri M23, ariko birangira ingabo z'uyu mutwe zibisubije inyuma kandi M23 ikomeza kuyobora ibi bice byari byaragabwemo ibitero nk'uko abarwanyi ba M23 bivuga. Mu minsi itarenga 10 nibwo byagiye bitangazwa hirya no hino ko M23 yigarura ibice byinshi cyane byo muri teritwari ya Masisi harimo Rubaya, Ngungu n'ahandi, ndetse ko abarwanyi ba M23 bahise bambuka muri Kalehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bafata uduce turenga tubiri bivugwa ko duherereye mu misozi miremire yo muri Kalehe. M23 yongeye kandi kwigarura uduce twinshi cyane mu gihe yari yashize iminsi mike SADC kufatanye na FRDC itangaje ko igiye kwinjira muri operasiyo ikomeye cyane yo guhashya uyu mutwe. Gusa nubwo ibyo byose biba, ni kenshi ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi byagiye biburira leta ya Kinshasa ko igisubizo cya gisirikare kitazatanga umuti urambye ngo intambara ibera mu burasirazuba bwa RDC ibashe kuba irangira. Hanyuma u Rwanda rwanyomoje leta y'u Burundi irushinja kurasa bisasu mu mujyi wa Bujumbura. Leta ya Kigali yanyomoje ibirego yashinjwaga n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi byo kugira uruhare mu iterwa ry'ibisasu mu mujyi wa Bujumbura. Nibikubiye mu butumwa u Rwanda rwatanze rubinyujije mu itangazo rwasohoye ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru tariki ya 12 Gicurasi 2024. Ubutumwa u Rwanda rwatanze rubinyujije mu itangazo rugaragaza ko ntawe ruhuriye n'ibyo bitero, maze rusobanura ko ahubwo u Burundi bushinja u Rwanda ibyo bitero ari amayeri ya leta y'icyo gihugu yo kuyobya uburari ku bibazo bikomeye biri muri icyo gihugu cy'u Burundi. Ibisasu byo mu bwoko bwa grenade byateye Bujumbura ku mugoroba ku itariki ya 10 hari kwa gatanu tariki ya 10 Gicurasi 2024, aho byarasiwe mu duce dutandukanye two mu mujyi wa rwagati wa Bujumbura. Nyuma leta y'iki gihugu yahise ibitangaza yemeza iki gitero, inasobanura ko ibyo bisasu ko byakomerekeje abantu bagera kuri 38. Muri abantu 38 bakomeretse, batanu bo bakomeretse bikabije nk'uko leta yabivuze, kandi ko abakomeretse bahise bajyanwa kuvurirwa mu bitaro bya hafi. Ibi bisobanuro bikomeza bishimangira ko leta y'u Burundi yataye muri yombi abari inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi, ko kandi batumwe na Red Tabara binyuze kuri leta y'u Rwanda itoza abarwanyi ba Red Tabara. Ibyo nibyo u Rwanda rero rwamaganye, ahubwo rubyita amayeri akomeye cyane Burundi buri gukoresha ku bibazo biri imbere muri icyo gihugu cy'u Burundi. Ibyo bibaye mu gihe abatavuganwe n'ubutegetsi bw'u Burundi nabo bakomeje kuvuga ko leta y'iki gihugu ariyo iri inyuma y'ibisasu bikomeje kuraswa i Bujumbura. Bavuga ko leta iri gukora ibyo mu rwego rwo kurangaza amahanga kubera ubukene iki gihugu gifite. U Burundi bugeze igihe bufite ubukene bwa lisansi n'ibindi bijyanye n'inzara. Ku rundi ruhande, umutware Tabara ushinjwa na leta y'u Burundi kugaba ibyo bitero wamaganye Burundi, ahubwo ushinja iki gihugu kurangaza abanyagihugu. Biri mu itangazo umutwe waraye ushyize hanze mu ijoro ryakeye rishyira kuri iki cyumweru. Iryo tangazo rivuga riti Red Tabara irahakana yivuye inyuma ibyo leta y'u Burundi iyishinja kugira uruhare mu iterwa ry'ibisasu nta munsi n'umwe
umutware ditabara uzigera ubangamira inzira karengane z'abasivile. Itangazo risoza rigira riti ubutegetsi bw'u Burundi bwari bukwiye kwita ku bibazo bikomeye cyane bibangamiye iki gihugu aho kubeshyabeshya abanyagihugu. Ibikubiye muri iryo tangazo ryashyizwe hanze ku munsi w'ejo na Redi Tabara. Intambara ya M23 igeze mu mahina, harakurikiraho iki kugeza magingo yangana bikomeje kwibazwa. Imirwano ikomeje gufata indi ntera hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo zifasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya uyu mutwe. Kuri M23 iragenzura hafi 89 bya teritwari ya Masisi, 90% bya teritwari ya Rucuru n'ahandi muri teritwari ya Nyiragongo ho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu kandi M23 ikomeje kwigarurira ibice bitandukanye muri teritwari ya Karehe ho muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse amakuru agera ku itangazamakuru avuga ko uyu mutwe uzakomeza kugerageza kwigarurira ibindi bice bigari muri ntara itibagiwe n'ibindi bice bisigaye muri Kivu y'Amajyaruguru, ari naho rero yatangiriye iyi mirwano. Byinshi rero kuri iyi nkuru umusesenguzi akaba akomeza kugenda avuga yuko mu by'ukuri haribazwa n'iki kigiye gukurikiraho, n'iki cyakorwa kugira ngo iyi ntambara ibashe kuba yahagarara. Babwire ko kandi CNRD FRN hashize amezi 8 General Antoine Jeva ari mu bitaro. Nk'uko amakuru tugira bivuga, General Corneille Guado yabanga ahabwa amahirwe yo kumusimbura ku buyobozi bwa CNRD FRN. Isoko y'amakuru ya Rwanda Tribune dukesha amakuru iri mu gace ka Commune Mabayi, Prefecture ya Cibitoki, ivuga ko General Major Antoine Jeva yaba akomeje kumera nabi kubera indwara yo kubyimba ibirenge, ku buryo rero agenda ahetswe nk'uko amakuru atujya bivuga. Intandaro y'ubwo burwayi ngo yaba yararogeshejwe n'umuryango wa Colonel Ndakubona Jabo Jean wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri uwo mutwe, nyuma akaza kwicwa akubiswe ifuni aho bamushinjaga kugambana. Umwe mu bakada ba FRN rero yabwiye isoko ya Rwanda Tribune ko abavuzi gakondo bo mu Burundi bemeje ko uyu mugabo General Hakizimana Antoine Jeva indwara arwaye ikomoka ku birozi yoherejwe kandi ko adashobora kuyikira. Aha rero bamwe mu banyamuryango ku ikubitiro ba FRN bakaba rero barahaye ububasha Colonel Rusanganwa Guado uyoboye inyeshyamba za FRN. Ishyirwaho rya Colonel Guado ryahise rero rikurura umwuka mubi hagati ye na General Brigadier Théophile, kuko ari we wibonaga kuba yasimbura General Jeva ku buyobozi kuko ari we generale. Abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko ahazaza hizi nyeshyamba atari heza kubera ko winjiriwe n'abayezanguni biyita abakonservateri ba FRN. Benshi muri bo abarwanashyaka ku ikubitiro bamunzwe n'ingengabitekerezo y'akarere, kuko ati ntawe ushobora kuzazamurwa mu ntera atavuka mu cyahoze ari perefetura ya Cyangugu, nk'uko bakomeza kugenda babigarukaho.